Thank you, Jesus. Create your own atmosphere. Akha umoya wakho. Hallelujah. Indzawo nendzawo inemoya. In the name of Jesus. Awudzingi ukuthi ube phansi kwemoya walomunye. Udzinga ukutakhela umoya wakho. Umoya we-faith uyawakha. Nemoya we-doubt uyawakha. Hallelujah. Umoya we-positivity uyatakhela wona. Nemoya we-negativity uyatakhela wona. Hallelujah. So this is what the Holy Spirit is telling us. Kulesikhathi lesiphila kuso. Kuthi ezilibandla sihlangana, we are creators of glory. Sima producers engatimulo. Sibakhiciti bengatimulo. That is why now nje uhleli lapho uphathekile ugula awudzingi ukuthi mfundisi aze atokuthinza. Lay atmosphere yempilo. Lay atmosphere ye life. Lay atmosphere ye faith. Hallelujah. Hallelujah. So umoya engcwele is doing amazing things emkhatsini wethu. Hallelujah. And we honor him and we appreciate him. Praise the Lord. Before siqhubekele phambili, ngithanda kunibingelela egameni lika Jesu Kristu. Ngicela sishayeleni Jesu tandla. Hallelujah. Umamukele lo secele kwakho. Praise the Lord. Praise the Lord. Mtshele uthi nanoma ngangisiphi isidingo longene naso la. No matter what your need is, tonight is your night. Hallelujah. Tonight is your night. Remonza shkalabrahande giti abahande. Khuluma inhlitiyo yakho moya engcwele. Khuluma inhlitiyo yakho moya engcwele. Khuluma inhlitiyo yakho namhlanje. Speak your heart. In the mighty name of Jesus. Thank you, my Father. Thank you, my Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Namhlanje, we are going to talk on something very simple but very important. Nangabe ufuna kuba ngumuntu we-atmosphere, nangabe ufuna kuba ngumuntu wemoya thizeni, lokhu lesitokhuluma ngako namhlanje kuvakala ku-simple but it's very much important. Hallelujah. Are you ready? Nkosi siphe tindlebe tikamoya namhlanje. Nkosi siphe tindlebe tikamoya. Khipha babe tinhlitiyo tematshe. Ufake babe tinhlitiyo tikamoya. Moya engcwele siyakuva uyahamba hamba kule ndzawo. Ninjani make? Ngithandazele ngelisondo. Ninjani nitiva njani? Khamba njani? Phakama sibone, phakama sibone, phakama. Khwesha kancane sisi. Woza ntombi thambe. Come on. Boy. Buya kimi. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Babelo engcwele. Ngegama lika Jesu. Siyabonga. Umsebenzi, oh Jesus. Umsebenzi lo wendawo. Namhlanje kuphelelisiwe. Kuphelele ngegama lika Jesu. Hey! Boy, ngibuke, boy. Ungagijimi boy. Aha! Woza. Jesus, awushayele Jesu utandla man. Jesus. Aha! Jesus. Aha! Ay, awushayele Jesu utandla man. Hayi khona. Somebody celebrate, man. Woo! Ntando ngiphathele bazalwane babone ukuthi kwendakalani nawo ke ma crutches lapha. Ase usitshele ukuthi bekwendakalani. Buya Ntando. Sitshele bekwendakalani.
angakhoni nekuwasha tindishi ngimile ene la nje la kuthi ngigqokele ibhruku Antoni khomba la ngoba ngabe ngimile angenda so ngichuka lamhlanje la ngathi kukhona lokukhona mara nyalo kusukela ngitile la esonibweni Jesus. ngito ngena la esonibweni Utindbuku ngigcine ngemciphela ngibeka phansi lokuthi phatha nje ngiphathe ngintwana nini ana ngisuke ekhaya ngabo 3 ngitofika la ngathi kota to 4 ngingena ngamkena munye makhe naye uyamangala namhlanje bangibona ngiqhamuka ngiyabathi make mashaba Nkosi yami uNkulunkulu nawe uyaphila uphule kuphi ngathi asihambe uNkulunkulu khona la endlini ngiyabonga ngibonga kakhulu Nkosi yami uNkulunkulu wenani ngibonga kakhulu induka ngisathi ifuni vela ngisathi ifuni ngiyadambela etoilet yami injengayo leya ngikume endlini ngihamba etoilet ekseni ngemandeni ngaphinda ngabuya ngathongena endlini ngabuza mkhulu babo ka ngathi baba uyangibona itinduku nathi la ngibuya toilet ngijabule ngifikile la ngikhona khona Nkosi hayi ngijabulile ngiyadeda kushaya mekezange umuntu egabhe kabe ngihamba nithi Nkosi yami uNkulunkulu mkhulu la uNkulunkulu mkhulu ngiyabonga somandla ngibonge kakhulu Hallelujah. Hallelujah. Tibeke la letinduku. Sengimdala tibeke nje shayise la. Emhlabe phakamise. Amalangami sekayabalwa kodwa ngase ngimbone oka Jehova hayi enqotshiwe makabongwe yena uJehova usipha amandla ayokunqoba ko hey omthumiseni njalo unakabongwe umnini ma uphuma kwemntwana nama kwemntwana unebufakazi. Hallelujah. Kwenzakalani? Akabongwe yena uJehova usipha sibathandazele ngelisondo labazalwane okunqoba konke hayi mthumise hayi makanqobe umnini alwe apula titi tshama titi anga yenci ku ya sikule dzenga boy dumingo a klasika ya ku ata yenci ku kukhona okwenzakalayo babe siyabonga egam. Thank you Jesus. After inkonzo seyiphelile, before inkonzo iphele labagulako sitababeka tandla egameni lika Jesu. Ngicela sishayeleni izulu tandla. Siyabonga baba wethu lo ingcwele. Siyabonga isenko sethu Jesu Kristu. Siyabonga mdali welizulu nomhlaba. Nako konke lokukhona emhlabeni kudalwe nguwe. Live lakho babe uyalifakaze. Usho kahle babe ukuthi nothing is impossible with you. Sibonga Nkosi yami these signs, miracles and wonders. Baba wethu ingcwele lo tendako Nkosi umsebenzi wakho SCG egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele sebenda ngathi babe siyavuma. Sebenda nathi babe siyavuma. Ngegama linamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babe, we are waiting for more and more. Egameni lika Jesu, the barren Lord are going to conceive. Labangatholi bantwana, batawudala bantwana, labatakukhonda, labatakudumisa. Ngegama linamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele
ngempela Jehova uyaphila. Mama ndarababa basaya kemozoko tarabashika tarababa nderebebebe sika narabosanda mondoroko yakakaka tarabosanda. Qhubeka moyo ingcwele, siyavuma. Use us Lord in Jesus mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. After. Yes. Singahlala phansi. Hallelujah. Yes. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bufakazi. Bumnanzi. Yeah, bukhombisa ukuthi Jesu uyaphila. Hlala wena ungafakazi. 12 years ago, saprofetwa. Nethi ngoba besasebancane besingathi kuthi inceke yasiprofeta. Yasiniketa makhadi lakabhalwe imessage. Message lethi, behold, I will do a new thing. Ngindawenda lokusha. Now it shall spring forth. Kuyendeka manje. Nitakwati. Ngindawenda indlela ehlane. Will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Imifula a desert. You have heard these things foretold. Now you see this fulfillment. Uthi manje nitakubona kwendeka, nitaba bofakazi, ngidanikhombisa tinvo letinsha. Uthi kusukela manje ngisho tinvo letifihlakele leningakatati tiyadalwa manje, tiyabitwa ukuthi tibe khona ngelivi lesiprofeta. Wathi nitawuprofeta, uNkulunkulu utawukhombakalisa atimanga. Wabe sothi, I release the spirit of prophecy over you. Besiku conference the performers of the unknown. Prophet Cobus van Rensburg. Namhlanje it's 12 years ago. Namhla 13 angithi namuhla. So this was prophesied ngamhla ka 13 September 2011. "12 years ago. Babe siyabonga. Lokwenda emkhathini wethu asikubukeli phansi. Babe siyatsamba siyehla. Sisebenda moyo engcwele. Phakama Kristu egameni lika Jesu." Well, I have a shorter message concerning lokhu leNkulunkulu abhizi ngako, but kube sicwayiso. Uthi moyo engcwele, beware of friends who come with negativity. Asengibuke the right wording that, beware of friends who always have something negative to say. Basoba bangani labahlala bana something lembi ngalomunye. Evaleni ukuthi simple njani? Musivele. Mfundisi, ngeke ukushumayele ngezinto leti deep. This is very deep. Understand ukuthi uphila phansi kwe-atmosphere. Uphila phansi kwemoya, umoya wokuphila, umoya weliqiniso. Now when someone afika kuwe, either ufuna kuba mngani wakho or ulethwa sitha award, but ufika nani? Ufika nendzaba lembi. Nanoma nje kukuncane nje kuyinhlavu yaSawudi.
just nje kancane. You understand ukuthi i-atmosphere yakho uyayishifta that person. Umoya wakho uyawugucula. Ensimini yase-Eden kwafika inyonga yathi nje bekashilo. Nethi nje kancane ngenhlavu nje engakenhlavu yaSawudi. Did God really say nje vele uNkulunkulu washo? Lo muntu ufuna kutendana, ufuna kutenda umhlobo waEva. Ufuna kuba in the right light yaEva. But ungena ngani? Ungena ngabilibili. Le atmosphere ye peace le Eva bekanayo ngaNkulunkulu. Lo moya wokuthula le Eva bekanawo ngaNkulunkulu. Le micabango lemihle le Eva bekanayo ngaNkulunkulu yaguculwa. Nethi nje ngespice lesincane. Yadungeka iEden ngenxa yento lencane. This is very true. Naga kuthi ngibani lomvumela kulomoya lolohamba phansi kwawo. Naga kuthi ngibani, be careful of who it is that you allow to come into your atmosphere. Ngoba truth is uqhamuka nayo ne-atmosphere yakhe. Mina bantu lengihamba nabo bantu labane atmosphere lefanana neyami. Bantu labane moya lofanana newami. Lalela, i-problem yethu bathandekayo sifuna abangani benyama sibafuna bangani bakomoya. Umngani wenyama vele niyodla amathambo, niyodla abantu. Niyobhasha abantu. Loyo ngumngani wenyama. But guess what? At the end of the day, your atmosphere, umoya wakho, lobo soluhamba ngawo, uyonyamalala. Bese kubusa ini umoya wa this enemy. That's why ensimini yase-Eden Adam na Eva batholakala baxoshwa because manje bese banalomunye umoya. Ensimini yase-Eden bayaxoshwa ngenxa yokuthini banalomunye umoya. Beware of your friends. Naga bahlobo bakho, naga bangani bakho. Nje vele uhanyile we. Wahemba. Ukhulumani loyo kuwe. Everything lo yendako uyayidoubt. Naga. That is not the right friend. That is not the right friend. Hallelujah. That is why, you see, kubalekile sincedzane, help each other bazalwane. Sometimes uyakuphambuke, hey sister Nonjabulo, ubonile sister Nonjabulo ungathi ha impela kwendekalani he naka ngumzalwane mkhumbuke ukuthi phela asikhulumi so, asilethi i-evil report, asilethi i-report lembi ngasomeone, asikhulumi lokubi ngasomeone. Nay a simple example. Judas bekahamba na Jesu all these years, mara ngisho Jesu akakase ngisho nakanye akhulume lokubi ngaJudas kubafunzi. You understand? Kuthi Jesu bekade ukuthi unani une-atmosphere yakhe. Bafarisi bebakhuluma ngabani? NgaJesu. They were trying kumpenda, but Jesus had his own atmosphere, uhamba ngomoya wakhe.
Hallelujah. So nawe, you see something negative nga someone, akusi opportunity yakho manje yokuyoshayina ngomgcotshwa wakini, ngomKristu wakini, ngomfowenu. No, i-opportunity yokumboza lihlazo, i-opportunity yokukhuleka. Ngitshelile ngathi this is very simple, bo amen batoba bancane, mara leli ngilo liqiniso. Hallelujah. Let's quickly read, asifunzeni quickly before sihamba namhlanje. By past sitabe sesiqedile. Asiye laphayana kuTaga chapter 18. Okay, noma mhlambe siye lapha kuTaga 20 verse 19. Izaga 20 verse 19 lonalo ngeSiswati angasifunzela. Inhlebo ivumbulula timfihlo, ngako ke mgweme umuntu lovumbulula ini timfihlo. Mgweme, yakwati kugwema, avoide. Mandi neoyila asihlangani. Inhlebi, okay, yini ihleba bazalwane? Kukhuluma ngemuntu angekho. Lokho kuhleba lithi livi inhlebi yena njani ivumbulula timfihlo. Into leyo kumele ayikho revealed, wena wenda njani uyayireveala. Ene awurevealeli kuncedza, urevealela wambulela kuhlambalata, kulimata, kuhlukanisa. Lithi livi yigweme inhlebi. Jesu ukhuluma ngaSathane uthi Sathane ngubabe wemanga, ngubabe wetinhlebi, ungumbulali, wayengumbulali ngisho nasekuqaleni. Gwema. Hallelujah. Sisase sonke 26 verse 20. Yeah, Taga 26 verse 20. Nakungena tinguni umlilo wena njani uyacima. Nangaphandle kwenhlebo ingcabano yena njani iyaphela. Tibude kutsi emakhaya yini lekhoza tingcabano, kuhlukana kwemindeni, kuhlukana kwebangani. Nayi lento akusuye Sathane lomnyama lovukile watobuka ukuthi bani so achieve ini wathi ya ngusomeone lofike wangena emkhatsini wabhidla, waletha iagenda yakhe, wakhuluma kwakhe, watshala, wakudunga umoya. Mindeni icatshaniswa yini? Inhlebi. Lithi livi la kungena nhlebi khona ingcabano yena njani iyaphela. Akutfolwe le nhlebi. Hallelujah. Taga 26 verse 22. Sure. Inhlebo iqhamuka ipackaged kamnanzi. Sathane wafike wathi nje kuliqiniso kuthi ulinga wena, do not be tempted. Hallelujah.
ungalingeki. Lela kami lithi, the words of a talebearer are as wounds. Emavi enhlebi anjengetilonza. I know touches something very simple, but I know yasisiza mhlambe labanye sebabhorekile kuthi mfundisi wayo ngasifundisi ngema third dimensions, holy of holies, sifundise ngema cherubim, sifundise ngema seraph, sifundise ngeprofeta. Naye ufuna kuprofeta mara usahleba. uNkulunkulu angakuthemba njani ngetimfihlo talabanye bantu wena uhluleka ukugcina timfihlo tabo? Hallelujah. Bathandekayo, uNkulunkulu akasihlebi, uNkulunkulu akasihlambalali, uNkulunkulu akasibukeli phansi. Yabona nanoma siwile sonile akayi Gabriel athi Gabriel ubonile. Cha, uyatsinzeka. Asesitsinzekeni nathi. Asesitsinzekeni, let us learn ukuthi la sikhona khona sikhuluma liqiniso kuphela. We are of truth. We will speak the truth. Ngoba Jesu uliqiniso. I am the way, the truth and the life. Hallelujah. Sesiyatu kwesidlo senkosi. Amen. Asishayele Jesu tandla. And thereafter sikhulekela labagulayo in the name of Jesus. Amen and amen. Singaphakama. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Labadzala bayasonzela. I-order yethu lihlanganisa rather titsa. Litafula lihlanganisa titsa leli. Lo bekasitha na Jehova uphenduka abe ngumhlobo wakhe. Nangabe endlini yaNkulunkulu bakhona labangabukani ngasolinye, labanemiqondo ehlukene, leli tafula ngilo lelisibuyisako leli egameni lika Jesu Kristu. Shamala barara yeteke setelema. Thank you, Holy Spirit. Funza kukhuluma kahle ngalomunye. Funza kukhuluma kahle ngalomunye. Funza kukhuluma kahle ngalomunye. After i-communion, sikhulekela labagula egameni lika Jesu. Moya ngcwele siyabonga ukuthi wena ukhona. Khuluma ngendlela lesimanga namhlanje. Livi lakho limandla. Livi lakho likuphila. Livi lakho Nkosi liyasicondzisa. Livi lakho Nkosi sincika kulo. Thank you, Holy Spirit. Babe siyabonga egameni lika Jesu. Sonke siphethe at least nanoma mhlambe inkomishi liphelile, asiphatheni umtimba kaKristu. Hallelujah. Mayibe phungeli mnandi. Thank you, Jesus. Babe siyabonga namhlanje umtimba wakho. Sikhumbula wena. Twala laphakade. Sikhumbula wena. Sithi indlalifa telizulu. Simunye nawe. Egameni lika Kristu Jesu. Father, we are praying right now. In Jesus' mighty name. Labagulayo bayaphiliswa kulesidlo. Nkosi, ubuyisa the right atmosphere etimpilweni tethu ngalesidlo. Egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Inyama yakho yahlephulelwa thina. Yatsatshulwa ukuze thina sithole kuphiliswa
ngemivimba yakho saphiliswa. Kwendeka ama-miracles right now in the name of Jesus. Kwendeka imimangaliso khona manje ngegama likaJesu. At every direction. In Jesus' mighty name. Singadla umtimba kaKristu. In the name of Jesus. Shamolo prohosi kedianta lamande. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Receive a healing khona manje. Receive a lushintsho empilweni yakho. Receive a change in your life. Receive a believe that you receive. Oh, my Lord. Oh, ngale ngadi. Ingilosi yekufa yahluleka namhla naloku isasenemandla ingadi yakho. Ngengadi yakho siyaphiliswa, siyasinziswa. Sihlandwa tono. Ngale ngadi yakho smartphone akho sitalwa kabusha. Oh my Lord. Siyemukela simo selizulu. Siyemukela umoya welizulu. Siyemukela luthando lwakho Kristu. Etimpilweni tethu in the name of Jesus. Let us receive the blood of the Lamb. In Jesus' name. Singanatha ingadi ya Kristu. In the name of Jesus. Siyakhuleka sonke in the name of Jesus. Labagulako bayasonzela phambili while sithandaza. Libandla liyathandaza, libandla liyathandaza. Libandla liyathandaza in the name of Jesus. While labagulako bayasonzela phambili. Shala braba babrayande sigrebedia lavara. Hey abagasata bariende. Shemolo brohosi katalamande. Iboko santa lamandria. Uyatikhulekela uthi Nkosi, hlala elwimini lwami. Hlala elwimini lwami. Hlala elwimini lwami. Hlala Nkosi emqondweni wami. In the mighty name of Jesus. Parumo loboria de gesete beyanda. Regesita ya shentelemende. Samalabariende ish. Thank you, Holy Spirit. Uthi Davide ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Indebe yami yachichima. In the mighty name of Jesus. Shikurabaladaba. Shimulandaba. Pastor Ncosonzela, where are you? Shimukula phakamsantandla tethu bantu babama. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Kristu. Shamalabaradiata kasatama. Phunge limnandi, phunge limnandi.